Sikulotshise besikamukele mbukele kizonke indawo la sikuthola khona ngaba kusekhaya ngaba kusendleleni sikwamukela kamnanjazana hle podcast yethu yokuthoma i-podcast esiyibizwa ukuthi isukile buti kale podcast mna baba sinqophe ukukhwela indaba ezingakakhwelwa sinqophe ukuyama imlambo engakayayo ngalokho ngihlathula ukuthi sinqophe ukuya lapha abantu abanenge bangakayikhona sifuna ukuhubhulula abantu emphakathini esibasheshile ukuthi babantu benza umehluko kodwa abakavezwa ndawo ngilabo abantu esifuna ukungena kibo sibavezela umphakathi wenza sinabantu bentwana bakwethu abenza umehluko emphakathini esiphila kiyo sinqophe ukuthi labo bantu bavele njenganje ngikhuluma nawe nje siyisikimisa kunengwenya bamngoma pha ngiphethe uboholo lapha ngiphethe unyame ngiphethe umswenge yamana ngiphethe usikabopha ngiyazi ukuthi siyamazi sonke dume kuhle ngomvumo wesindebele begoda abekawuthathela ichance yawudwepha uyawazi mntakababa ma-album amanengi hle asedinini lakhapha indoda esebenzileko siyilethe lapha namhlanje sesingakayilethi ngomvumo wakhe noko siyilethe ngezinye izinto ezihlukileko ezenzekako esithena siqalisisako sabona ukuthi njani nanjani kufanele singenelele sibone ukuthi akunala sikalungisa khona sikabopayetshe silotshise baba uKabini. Ngiyakuthokoza buti. Ngithanda ngilotshise nabalaleli nababukeli baleli hleko lo isukile buti. Jamehle? Awu ngijamerwe. Wona ujamerwe buti. Njefana logasa Ipokoma ngingavinjwako. Nedele ngakanda singi. Sizokwenza ngalipheleli ihliziyo leke ngizange ngingavinjwako le. Sathokoza namhlanje ngikuthatha ngendaba ehlukileko ngakuthathe ngomvumo wakho. Kunechata eliphakathi kwakho nomunye umvumi engizomethula naye ngingasikahle sibone ukuthi sibabantu abalibona kwichat elithana singalisikime ngasibona ukuthi angeke saliphungula namkha siliqede na wena noMajasi animbone ngalihlolinye insila ke injalo ke sikubonile lokho sikubone nangengoma nezidlalako ngomela nizena amalanga laniphosana ngenyoka ephilako asithomela kwasaphi kwasukaphi konakala kuphi ngoba ukunazi kwami nginazi nobabili nisebenzisana injalo wamazi njani wena uMajasi umlotshwa ngithoma umazi abdlala ama drums ku Cypress Boys nokho ke ngimazela kude engakabu chide lakhulu kuye usesemfitshazana wena yeah. So kwathi ngumnyaka ka 2009 kwaba kulapha beyakhipha khona album yakhe okuthoma ethi nawunemali ngithome lapho ke ukumazi ke sinare ngikhamba naye ke neka ukudlala ngibiza ukuthi abasiyokudlala endaweni nje imana sikhambe uyohelebha lapho ngikhambe nabo ke ngikhana ukukwazi uMajasi ke wadlala neCypress Boys ke wadlala ngungu lapha ama drums wena bowuye ngaliphi lapha ngoba bosemfitshazana ungakabi kwamvumi wawuye ngaliphi lapha mina lapha ngangiye ngokugida no kuhle ngikhula vele ngithanda ingada kakhulu ngisakhula ngikhumbula ugogo uNovanya nangisho nje bengisakhula nangisakhula kugogo nakungena ingoma esindrebele angwahlele ngigide sesemncane ngithi ngelinye ilanga gogo nami uzangibona eTV ngelinye ilanga gogo nami uzongizwa kuyo yona le umhajo ngamanye amagama kuMajasi ufika ngokuba umuntu olandela umvumo ngoba uthanda wabo wafika lapha iCypress Boys yokugadangisa khona i-music video natholana lapho sathobolana lapho ke sekwaba kupharimelana kwenhliziyo ke wenzakaleni aso wakuthanda sekwaba ligazi ngathi lapha ukuklika kwaba into yini ukukhuluma iqiniso mina umlotshwa ngendlela engimhloniphe ngakho nangendlela engimhlonipha ngakho toti nje bengimthatha njengomna kwethu wangikhaya ngoba nekhabo bengiya umama ke uyangithanda kakhulu fika noma ngekho athi awu baphumile baye kuthi ungalala ngapha ungahlala umlinde vele bengiphila ngathi kusekhaya nangisekhaya
udla okudliwako lapho Ngidla usele imtiyeza lapho ngoba umuntu yele. netiye ngiyakwazi wena right-ke akhe sithi nakho-ke niyasuka-ke lapho nomajasi-ke nithinga phezu kwento yomvuma ngithi wena kuhle kuhle unekareko lokuvuma kuhle kuhle ngithi ngaleso sikhathi wenzani-ke uyamtshela-ke mnakwethu mani ngifunani itsho akutsho wena awa mina ngakhe into engikhumbula ukuthi kayitsho kuye bona ngithome vele ngikhamba naye ngathi mina khululeka na unomdlalo namkha ufuna kuye studio or ufunani isizo lami ngikhona nginayo ikareko yokuhelebha yokusiza okhunye nokhunye lapha ubone ukuthi la ngizokudingeka njengokuvumela so ya ya recorder or siyokuvuma ama-backing vocalist so ya ya into ezinjengaleyo ya awa naye-ke wabona ukuthi awa umswalo into le uyayithanda ikuye wakuthatha-ke wakufaka wangithatha wangifaka-ke nami-ke ngaba naye zikhona ingoma zakhe la umvumele khona ingoma nasi ama-backing vocalist ya ingoma lethu Jerry Phuthi ya ngime benginaye lapho ama-backing ingoma enye ithini ingoma leya ithi ungathembele entweni zabantu aha ya ngikhona lapho bese-ke kwakuhamba-ke esikhathi esiningi la besihlangana khulu kunaye-ke khona kusemidlalweni njenge-stage so kuma-event eminyanyeni emaqudeni ngaba kuphi lapho bengihlala nginayo hlathululo kuthini ukuthi umajasi nakade abiziwe ukuthi ayokudlala eminyanyeni bese-le aqatshe njengomuntu omgidelako omvumelako exactly Okay. njalo ukuthi bengiya ngifonela athi iveke le siyokudlala kuphi kuphi and ufike uze ekhaya ngolosihlanu sokuriyeza sobe si-practice into esiyoyenza le isuke lapha kungolosihlanu ngiye ekhabo sifike senze isibethe ingatara kuditshwe bawulale khona bengilale khona and then kube lilanga-ke lilandelako-ke siye lapho siyokwenza into efanele siyoyenza vele besiphethene kuhle mani kuhle khulu basically bekujengomsanyana nomnakwabo injalo ngoba vele mina ayikho into bengivimba kwakuthomeni nangithi njena ngegatareni kamare ngisebukhweni bami bengivuka nakunegatara ngendlela ukuthanda bengithanda igatara khulu ya beyuthi ngilele nomuntu enguweduze apha ngibone ukuthi hayi khona mara ifoni le ingibize ngigatara emnazana abantu ngithi ntombi awa mani hayi umntana abantu zakubuya ngikubona emasikeni angaka wena amakhazi angaka umuntu uzuraha ingubo nakya awa bengenza njalo ya ngendlela ebengithanda ngaso indwezi ikhambeke into le yakhamba-ke njalo-ke nakho-ke kufika lapha usikabopha aselakhanuka ukuthi naye ngathi angagadangisa wakho umvumo akuyithatha ukusukela lapho ya kwathi-ke ngomnyaka ka-2019 ngabo-November ngabo-October ukuhlala kwami phasi ngingedwa mina-ke inyanga yami yokukhula ingu-October lo ngathi ngikhula ngahlala phasi ngingedwa ngathatha ifoni ngayibeka phasi ngacala ukuthi mara ngicala izinto ezingisiza abantu abangisiza efonini nami then ngikhiphe abangangisiziyo yeah then kufanele ngichange isim card ngachange isim card ekuthomeni kwami ukuzongena emvumeni ngibe ngikhula ngathi bona ngichange isim card ngaqala abantu ekosteng ngibe nabo empilweni nami abantu engameli ngibe nabo then-ke ngathi nangiceda ngadecide ngathi mara mina into ebengifuna empilweni kuvuma ukhupha abanjani efonini nakho ngibapho ongafuni ngabenzani ongabafuni khulukhulu-ke ngikhipha laba abantu othina ukukhuluma izinto ezinepilo eziya phambili mhlambe ngithi kabini ngibe ngifisa ngingathanda ngingenza nje bese wena-ke awungikhuthazi kunokuthi ungikhuthaze ungitshele ubumbi bento leyo kanti ubuhla uveze ukuthi ngaba kuhle kuphi ngelimi lesikhuwa bathi kune-advantage ne-disadvantage wena utshela ngalokhu wena ubona ukuthi kungayesinceleni ngapha ngesandleni sesidla apha awungitsheli lapho then-ke umuntu onjalo abasusa right ngifuna sithinge phezu kwe-album yakhe ukuthoma sekabopha ya ngithinga phe kwami bese kwafika-ke lapho engithi khona ngibhala ingoma phasi bengingakabi ukuba nento leyo claim ingoma ngazi ukuthi ingoma yami ngiyoyivuma so studio kungikosta ukuthi ngiyibhale phasi ukuthi ngiyovuma ngento enje ukuthi ngingayikhohlwa
Wafika-ke ngiqedile ukuyizenza ingoma ezinginade ngizipractice ngedwa. Ngafonela umlotshwa. Umlotshwa vele bengiphila ampuru nginande ngibana. Solo usasebenzisana naye ngaleso sikhathi. Leso sikhathi leso nginaye. Ngathi umlotshwa phela lapha nami sengidecide into. Wathi ngathi sengihalela ukukhipha yami album. Awa nokho zange khabe nomona ke lokho ne. Wathi kimi wathi into oyikhuluma le unejonga yona. Ngathi iye nginecho nje into engizoyibawa nje wena uhelebhe ngayo. Ngifuna i-studio esiseduze lapha ngoba ngazi ukuba nemali eningi yen transport esila local. Sila sokhona ukubereka khona sibuye noma kusebusuku sazi ukuthi sibuya sithi ngendlini sokulala. Wathi hayi asiqale ngathi ubongane MP wathi hayi ukude Sekwaga. osekwaga wathi omunye ngimaziko nguHanda ulive kusuka kwami ke naye siyeveza ukuthi Amazwe noWanda ngaleso sikhathi. amazi uHanda. Umuntu bese ngizwa ngaye ngumathwala Naye ukude. ubongane MP naye ukude mathwala. Kwaba kusuka kwakho ke no Majasi nachinga kuWanda. Yaha. Aha. Nasifika Ingoma ziphi ngaleso sikhathi? ingoma zikhona zisengqondweni apha ezinye Zingaki? ngibhale phasi encwadini zi4 Okay. zine. Aha. Awa sifike kuHanda ngifuna ukuzwa phela ukuthi kuberekwe kanjani. Wanda afike lapha Wanda Darami kube umuntu olungileko ke alalele into engichoko sithome ialbum amlethe ekhethwana izungena ngikhethwana izungena. Yeah. Ya. Ingoma engathoma ngayo ngisayikhumbula ingoma nasethi bendrazana izani kimi nangusika bophu ufikile. Ingoma engathoma ngayo ke leyo ngathatha umbhobho ngatsho Estudio. estudio. uWanda noMajasi bangale. Balalele ukuthi ngenza zona na bathi hayi khona ni Yeah. uyise lo khanja ko leyo yithi Yeah. ivoice yakho ingayiphezulu Yeah. ehlanya. Aha. Kwaba kuhelebheka lapho ke ngithoma ngithi okay no sengiyabona okay sayiceda ialbum yaba nengoma ezilisumi nayinye. And then ke kwaba siberekisene kunomajasi waphela. Yena ke leso sikhathi ke ngasa recorder. Waya urecord emvanyana godi ialbum enye soyithoma muva sengathi bese sengiyokwenza isibili mina. Isizo obona ukuthi ukusize ngaloke phezulu kwealbum leyo ukusize ngani nangani lapho? Yokuthoma leya. Yeah, yokuthoma. Ungisize khulu ngenkatara. Ngokudlala ikatara. Neyangoku nanda angitshela ukuthi okay ungalahli note. Ikey yakho ila ungaphambuki. Na uchinga le uyalahleka ulahlekela amabhithi la. Okay. Akuphosa phezulu kwegito. Yeah, Uthi ungene phezulu kwegito lakho. Controller ivoice yakho ayikhambi phezulu kwento inasi. Rhythm. Lapho ungihelebhile. Yeah. Okay, ipile isukaphi? Thomaphi? Ungaboni ngalihlo linye nobabili. Ithomaphi ngiyangawe. Ngokuya kwami into le yipi. Mina ke bengayicapheli ukuthi ngaba yipi ekhambeni esikhathi. Isukele lapha ngiyokwenza khona ialbum yesibili. Ngimbawa khona ukuthi asikhambe sokwenza ialbum yesibili. Yongisiza kodwa. Yongisize kodwa. Waya nami kabili e-studio nangenza ingoma lethu abahlala ebukhweni uBajebuvu. Yeah. Waya lokho. Waya kwesibili wabuya wangasaya ngitshela ukuthi anandathi ngikwadlawulale. Ngise eGama Rafiri njalo njalo. Bese ke kwathi la ngigcina ngithi ngiwagcina ayidabula vele ithumba athi no enhleke into yenza ukuthi ngingezi kuwe ngiyohelebha ukuthi umngami uthi mina ngifika ngidakiwe right through imali angizi nayo ngathi kani usowuthethe na kwagwadi ithoma irawraw net lapho ukuthi kani usowuthethe na ngayibalekela ngayibona ukuthi neyizohlala kumbi ngathi mina phela bekakuphi umuntu lo nakade ngikusiza iminyaka leyo kwenje ngoba mina bengithatha njengomntwana kwethu. Okay. Kwaba kusuka kwepileke la. So ngamanye amagama ipile isuswa mngakhe. Eyisuswa nguye ngoba nguye wathi kimi umngamo uthi mina. Yeah. Ngifika ngidakiwe angifiki nemali. Oh baqale ukuthi thana unande uyamphuraphura unande kanti bakhohliwe ukuthi befanele aqale ukuthi ibackground yethu ukuthi sibuyapi. Mina bengikade ngitholani leso sikhathi mina. Ngisiza yena. Kusukela lokho ke khenge kusaba nokuxoxisana. Nomunye wachinga le akhenge kodwa usilwe ukuthi siyathukana orijana. Ngiyavuma. Kodwa ke nayo ukuphosana engomeni. Yeah. Wena
wathi ngimsiza iminyaka elithumi umuntu yena ungisiza unyaka lodwa Ngimi. umuntu inkosi siyathokoza sithokoza kakhulu mbukele sukile njengoba ubona isukile futhi siya entolo ngasibuya entolo kubuya ngiphethe umajasi ngesandla naye abekela ke ihlangothi siyathokoza Amen. Phezu podcast yethu isukile futhi njengoba ngithembisile mina kababa ukuthi nasibuyako ngikubuya ngemphethe ngesandla lapho uzembelane umgidi khuluma kumasimula lapha Majas Akwade baba. lotsha buthi Akwade njani? sithokozile Masithokoza. ya kona kube nesililo esikhulukhulu mina kababa phezu kwabathandi nabalandeli benu ngikhuluma nawe lapha noSika Bopha ukuthi ongaboni ngalihlolinye kwenu sekubonakala nje nakibo nje kanje ukuthi la kwangathi sisukile bafike lapha ke basibuza kwanathi ke bathi asakunanto engenza na abantu basebenzana kamnandi phela abantu abaveza umvumo omhlakhulu obabili injalo vele anizwane Ngabona njalo mina ngazi next mina. Umntwana enkosi angazi next ngabona njalo ngoba yana mina ngazi kumntwana engimkhulisayo. akungicocela uhlangana njani noSika Bopha Umsana lo. Umntwana lo ngimthoma semncane khulukhulu yabona. Ngimthoma semncane khulukhulu yabana ndasiza ekhaya pha ka baba. Asesemncane bengambiza ngamthiyana egamanyana so ngathi ngumabhlere. azi eza ekhaya ngombana akuthanda njengomvumi Yeah. amlandeli wakho Yeah. okay Awaweza ke ekhaya ke ngamamukela. Ngamamukela ke wakere ukuthi nesilukazi esibesaphila yabona. Nasaphila kona afika le khale nasafika ngithi hey umuntu lo uzela ngithi ngibathi ngubani ngithi ngumabhlere wamhlanga le. Aba ke bese ibamntwana ekhaya apho njalo ke bona. kuba yini bombiza ngamablere mhlawumbe Athanda amabhlere ngisho Oh, yeah. athanda amabhlere manje ke ayivanyana so msana. wagcina bamambukela ekhaya bamthanda noma wamthanda Ya ngoba no asimnto ohamlako yeah ndo ngaseliko yena ya nekhapha nafika kwawo maka samenzela itiye ke ngibashiye bonke ke lapho ngoba thina sibabana bamahaliboko ngimsukile ekhaya pho ke aba ke kwaya kumama wakhambe phasini solo nginaye ke hlaka naye nenzani-ke nobabili ninaye nenzani unande so kuhamba naye intudio apha wenzani ulapha ke usengiqatheni apha ya usengiqatheni ukulandele ngemva ya Wacela ukuhamba ya usengiqatheni uyagida oh uyagida ya kunande kangiphumula ngumnyaka ngine-albhamu enyanga kayikhupha lapha mara no angisakhumbula ukuthi ngiphi mara ngamkhumbuza ukuthi hey sivuma nje aba sesinande siyenza njalo mara ke no kwakere ukuthi angimfuna ukuthi akhone ukwenza umvuma yabona ugida nje bawuyavumela ezinye zengoma zakho bangavumeli basesekude khulu lapho babuthakathaka ya bakalapha enkatheni mani mangudoni wonka gida kuphela okay ya basenkatheni mara no-ke kwaya ke wathoma wakhuluma igama elinye wathi hey mani Majas ngathi ye wathi mani ngiba ungihelebhe ukuthi njenganje nami khe ngikuphi i-album ngathi mina nasele urege ngizakwenzela ungitshele awa waya akuyakho lapho afika lapho wathi hey ngile ngathi hayi ngitshela bona ithini buthi mina utshela ozwako wathi senginengoma wathi senginengoma ya ngathi-ke sowunengoma wathi iye ngathi okay akunakinga-ke zokuthatha ngikuseku-Wanda Wanda Masombo ngiyambona nanga ulapha mani ula ngiyambona uWanda Masombo ngakhuluma ngakhuluma naye-ke awasaya naye-ke kwaba yinto ehlanganiswako-ke angithi ngifuna aphumelele phela ngifuna aphumelele mntwana ngifuna aphumelele njengesibawu sakhe vele ya ngoba angisho mina yazi mina nginjani mina ngisigadla kakhulu mina asafokodom mina ngisidadla ukuthi mina nangikwenzela into
angikwenzeli ngithi bese ngiyakurobha ngirobhe ukuthi mhlawumbe nakunentwanyana ezishodake imkilingwanyana eminye eshodako lapho bese ngithome ngithi angimenzeli uya all out mina ngikwenzela yonke into ngathi no asiyenzi into le ngizokuthatha ngikuse kuwanda kanti ngamthatha ngamsa kuwanda uwanda lo kwalapha mani awukwazi lapha Nyamazi uwanda nyamazi awukwazi lapha kwamasombo kwapho nawo na man uwanda ngimazi khulu asidlule uwanda bese ngamngenisa lapho ya athi ngamngenisa lapho sangena lapho wathuthumbisa awakwabala yaphila ke ingoma leyo album yakhe yokuthoma ya awake kwayake kwaba nesibili ke wakere ukuthi uyakhamba mara ngathi no yazi manje umunye umuntu ungamfelelisa umona yabona kwesi sikhathi mhlawumbe nawe ufuna uzibona ukuthi ukuhamba phi yabona ngoba sikhumbula ukuthi sasiphikisana wathi ingoma mle mina ngifuna ibe nje ngathi ufuna ibe njani sikhuluma nge-album yakhe yokuthoma iphumile ngithi seyicedile lesiyakwenye sengena kenye ya aha nathi nanigadangisa esibilile kwaba nanganiphikisana kwawo uyakwazi siphikisana khona ya umbango uthi ibathi ingoma le asivumi ngendlela ayifutshonga ngathi ne akunaginga ngoba phela ukuvuma ngomlomo nokuvuma ngegatara kuyahluka asidlale ngegatara sicede njalo then bese ukuthi noyivuma ngabe utsho ukuthi itshoda kuphi selaphikisa abotitshere bakhe yokuthoma nemgadangisana kamnandi zange ayiphikisa litho ngeyesibili leyo uyathoma uyaphikisa kwayeze ya manje ngathi mina-ke ngathi wanda yazi njani ukuthi umuntu lo simenze na abe the freede asimlise alokanje siyenza ngendlela yakhe le awakwaba njalo-ke lokho wandasinga-ke sayibetha iinkatere zaphelela sathi nazibetha ziphelele-ke kwaba ukuthi-ke kosi ukuthi avumele sathi ngathi mina mlisa avume umrekhode then bese umtshele ezazokulalela nina zakufaka inliliswa mvanini sizifakile zikhona uyayithola awa-ke zangena wavuma wathi navumako-ke wathi nacedako sathi buya zazoyilalele irehe na wacomplain wathi ngihelebhani sathi sihelebhe njani ngoba uyacomplaina wena ukuthi sivumile into engasirehe mina angizitshela ukuthi mhlawumbe sela nolwazi kufuna ukwenza okhunye mhlawumbe ukuthi kuyangisurprise ngoba ngiyathanda nabantwana bami wabona-ke ukuthi ayikaphumi ngendlela iphuma ngayo khona ne ya wathi ngiba niyilungiseni nayilungisa-ke sayilungisa okay ya kuloba ngathanda uwanda lo bakalapha alright kulungile i-album leke nayiqeda-ke leswili le nayiqeda ninobabili ya sayiceda skuni akhele ungale endleleni wena wazange ngamenzela yona-ke nayiqeda neswili yaphela skuni okay igama lakhe lithi waye ngale endleleni wamshiya sewenza umenze singoma emibili kuphela kulungile bese emva kwalapho kwaya-ke kwakera ukuthi kufika isikhathi lesi samasatma nakufika isikhathi samasatmesi-ke kwakera ukuthi nami wa-aplya yena ngathi mina ngamtshela ngathi mina aplya amasatma nakaselafikile abona aplya-ke wa-aplya ngathi bala nami kade ngagcina uku-aplya mara sengi-aplya mara bengithandile ukuthi ngathanda nani aplyayo nibethe mina ngoba wena besele unayo inongorwana ya besele nginabo nginganayo benginabo ya ningibethe mina ngikhombisa ukuthi nami ngizihantshe ngani yabona yaba njalo-ke uthe na-aplyayo wangifonela wangitshela ukuthi yeyi bangi-appruvile bangi-appruvile ngathi ngiyathokoza buthi manje unobani wathi engimbonileko ngupolosa kwatutu ngathi-ke ngoba upolosa akasingaphasi kwami mina ngifisa ngathana ngingawina wena mara nami ngifakile mara ukufaka kwami okho kuyinkinga ngoba nina nithi basho banikhulumisile mina khe bangikhulumisa kusho ukuthi gama amagama indaba amayibireki yena selangena ungaphakathi yena selangaphaakathi ngathi mina ngingathokoza la ngingawina wena ngoba ulithwasana lama ngisho iye ena-ke
ngekuzokujabula nami vela ngisho ngoba umuntu lo uphuma ngaphansi kwabo abakwayaka kuthena sekufika isikhathi sokuthi basho kuyokunominate bekunominate akuphi konje nalaka manje Witbank ke man yeah Civic Theatre ya manje ke ngakere invitation ngakere invitation labathi nawe uyabakhona usiba ube khona lapha mangarane ukuthi njani ngoba laba babatshela msukuthi baba lokhanjile nami nanhle ngiyokwenzani lapha abangase ngathi angiyiye ngoba nginabantwana lapha yabona abangayake awu kwayake bathoma bazibiza into ezaka ngisho nabazibiza ko lapha bafaka igama lami lapha wena kade ungazikhona ukuthi likhona langaphakathi na yaba nalikhona njalo ke hey babiza bathi umajasi nawo khona kule category ayingeneleko umbango ngathi wasuka lapho ngokubona kwakho ya ngoba umuntu ekade ucabanga ukuthi kuyini ayibangakho wabangani angithi ungene nawe ungene umbango uyoba kuphi no ukuthi ngingeneleni ngoba wathi igama alchoko lapho wathi batsho inja ngenja nje yeyi nakuza kuvela ingoma lethi inja ngenja la ayisivele njalo wabo babe bambuza utshala bani ugijimani lo kade akhona uyicoca nje uyicoca namagijimani lisise tafuleni eyodwa phela wow nawe uyezwa ya mara no ngiyakithi ngiyayibona ukuthi seyifahile sengijoke ndihleze etafuleni sawathi khona apha inja ngenja nje azange abe namaganyana wakhuluma ngaphambi kokuthi azokuthi inja ngenja hey yendoda waba namagama ukuthi inja ngenja Bajazi ngesathi sihlezi so sengithi inja ngenja ya wena bese uthatha i-offense uyasilingeka njani wenzani kwenzakala wakhulumani ngaphambi kokuthi azokuthi inja ngenja njalo lo ufunani la ngifuna amagama njalo wathi lo ufunani umajasi ya ufunani la kanti oh ya emva kwaloko wabuza ukuthi mara sinowutsho njalo uyalwa buzo ngibani ubuza nguMakathuli aha wathi uyalwa notsho njalo wakomutsho njalo lokujimani lona ngakumbuza uzawutshela la wathi ukulathi hayi musinto la isikukula kudlala lento nje nami bengayicabanga ukuthi mhlawumbe ngaba yiphi engaka mara I'm so sorry nangabe ngemekhambe izinto asikhambeke emva kwalokho kunamathwaya avelako ukuthi mbala umhalo baqinisile kathi inja ngenja ngoba nangu namhlanje wenza u1 no 2 no 3 beke wenzani emva kwalokho akutshengisa ukuthi ubeqinisile musi kathi inja ngenja wenzani emva kwalokho naso lapha ngeza ingoma nasethi inja ngenja ngathi bubukile ingekamhlokonywa leyo man bakhe ngakithi bebabonke ungafuthumali buthi ingoma lokho ngekamhloko uzothoma ungisilinga na unganyenya asesiyenga uzothoma ungisilinga ngikhambe lapha fokoza la jama zombiza nayo uzokuhlala naye phasi lalela-ke hawu ngiyakutshela uyangitshela umhlokonywa umhlanganisa njani umhlokonywa no angithi bebabonke ya manothi inja or wayithumela ngale wayithumela wathi umtshela uthi inja ngenja yini indwele wow icabanga njalo utsho ukuthi ngiyagula ehloka kuthiwa uyagula ngifuna amaqiniso la mna wathi inja ngenja kudona yangavela ngayokuvela ngomhlokolo wena kuwe yathi lithungelelwano bazwena bahala bakuthi lalela ayikavunywa ngimi ayivunywe nguwe uyayibona ya yeyi mara ngakwata kangangani yazi ngakwata nje ekesibhrumandarha mani sikafika lapho ekukwateni apha silinga ukulungisa ungakhohlwa lalela emva kwalokho yabe ikhombene no kakhona ukuthi mina ngibona ikhombene ngoba uyazi ukuthi khe ngikutshele somawaza mina ngisidlata somuntu and nangisidlata somuntu angeke ngakwenza ukuthi ngikuthathe phasi ngikhethe ukuthatha phasi lapha ngitani ngiyowubulala mina ngikuzwile izwakele ukuthi angathala bengingafuni bengizokulisa lokho leso sikhathi uyangizwa ukuthi ngithini wakhe wenzani wakhe wathatha amagadango ukuthi uyokuthi msana nangu msana omkhulisile msana bosebenza nayo
Msana msize ngengoma, msana bawagadangisa, wabamvume bewaziwa, bewaduma. Ithando lalikwazi uselalahleke bulwanga kwakho wathatha igadango lokuthi angibuyele emsinyane namapha. Ke ngimbuze ukuthi kanti kwenzakalani eBhangwane? Ngibethwe into yokuthi uyazi ukuthi kunjani. Angeze ngakhona ukuthi ngide ngiye kuye ngoba nyana yazi kunento eziningi ezinye ekhe ngazithola lapha nyana ngisaba ukuzitsho emoyeni. Ya mala no. Ya nasihlathathela umzimba Ya ungazitsho. manje Ngoba silinga ukulungisa. Ya silinga ngisho ngithi ungilalele kuhle. Ya. Ngifuna ukuthi silinge silungise. Siyalinga silungisa ngisho. Ya kusho ukuthi ngamanye amagama naye angitshela ukuthi ukomu ngisho njalo ese ngizomtshela ukuthi kwenzakala yini. Kuwe eqiniswe ngilitholako ngelithi usikabopha ukubangise ukuthi ungenele award yangeneleko and usaba ukuthi wena ungathumba nongorona loyo ngithi Yeah. angithi injalo And I'm so sorry lokho. njalo injalo embukeli ngapho ngikhaya siyasuka ke sigijimela ngentolo msinyana nasibuyako sibuya siphethe usikabopho noMajasi siyabahlanganisa sithole iqiniso ke baqalene ngemehlweni sukile buti sibuyele kodwa embukeli ngapho ngikhaya nakizo zonke indawo la sikuthola khona ku podcast yethu isukile buti njengoba bengikuthembisile ukuthi nasibuyako ngiyokubuya nawo mabili amadoda ngiwaphethe nakha ngiqalene nawo njengoba nibona nawe phambi kwami nguMajasi ngesidleni sami ngusikabopha bafowethu akhe ngiveze ikulumo nasi ngithe omunye umnqopho wale podcast ukwenza isiqiniseko sokuthi nakubonakala kunokuphambana kubonakala ngabone ngelihlweli lodwa singenelele nalapho silamule kukhulu ngoba nina nibabantu bomphakathi nina nibabantu abadumleko nabalandeli abanithanda kangaka nabalandeli abanifuna lapha nihlangene khona akuthabela ukuthi laba abantu basebenza bobabili nabasebenza bobabili baveza ibhomo nabantu abanjalo balandela abanjalo nakunje njengoba nakurusile kunje nabo labakhona baruselwe ngoba baloba leyento eyabenza ukuthi banithande so umnqopho wethu la kulungisa ukuphambana enakho sikabopha baba uthekime ipile ngicabanga ukuthi ibangwe kumlingani kaMasemula yaha umlingani kaMasemula uthe kube uMasemula wathi kuwe kube nalapho umlingani wakhe athi ndoda uyaphuma ekseni uthi uye emsebenzini kodwa nendamama ubuye ngakaphathi nelofo brother ngaphathi lutho ubuye ubuhlabile ubuye ubuhlabile ubuye ubuhlabile kodwa ngaphathi litho yeah uMajasi wabuya watshela wena njalo wathi hey uyalumalo uthi angibuyi nalitho instead ngibuya ngibuhlabile ungazicocela yona inkulumo leyo yeah akuyitsho khuluma umlojo wathi kimi nangithi asikhambe yena amahlandla amabili waya nami e-studio akhe ngiveze nakho ukuthi umloja uthi album yesibili wayiqeda nawe asikhambeke angivumi yokuthoma wayiqeda nami zange sibe nenkinga lapho sibereke kuhle kakhulu lapho zange kube nento esithikameza ngikho ngakhona ukuthi noma ngenza yesibili ngathi ke ngimbawe kodwa sibuyele alright kokuthoma weza kwesibili inasigena ke yesibili ethi uBhajebovu weza kuhle ekuthomeni mina ngitshela ukuthi indoda engiberegena isikhathi eside so bengayicabangeli ukuthi kunalapha eCosta mina godwa uCosta ngibhadele yena ukuthi asize mina kuba mina ngimsizile ke ngimbhadelise naye angangifakazela mina ngikhumbuli nekhambe lodwa lapha khangibhadela khona na usamgidela nangisagida kuye nanyana ngikhamba naye endweni zakhe ngeke ngikhole mina bengithatha njengomuntu engiberekisana naye nami ngazi ukuthi kusasa ngizokufuna isizo kuye so ngcono ngimhelebhe ngelinye ilanga nami nangibawe helebhe uzokhona ungihelebhe okay Masemula usikabopha uveza ihlangothi likama wena na uchoko uthe into oqabanga ukuthi iniphambanisile ukuthi
Sikababa wangenela i-category yakho nawe wayingenela wena usola ukuthi usikababa mhlawumbe ubanga ukuthi bongafanele ukuyingenela ngebanga lokuthi na uyingenele wena mhlawumbe ungahle uyithathe yena angazathweli ithuba lokuyithatha kodwa yena uveza ihlangothi elithi nilwiswe lapha umuntu wengubo nilwiswe nguma akukhulume ngento kamali asigene kiyo straight leyo mntwana enkosi ke ngifuna ukuthi mde ngikutshele kuhle angiyazi nento aha isikababa uza kudu into leyo angiyazi into etsha leyo aha yazi bona ukuthi kunjani na bantwana benkosi mina angeze ngakwenzela into ngijike ngizokujikela indaba kamma angathana ungilalele kuhle ngifuna umde ungizwe kuhle ngiyakuzwa angathana bengingafuni ukukwenzela bengizokulisa ngaleso sikhathi aha manje ke ulalele ke ukuthi mde ngithini ukuthi yabona njenganje leyo mina yokuthi bathi umawuthe bathi wathi bengekho lapho mina into engiyazi umkhalo mina ngimthethe njengomntwana ekhaya ngimthatha njengomntwana ekhaya ngamenza ukuthi uzoba uyokufika lapha engifuna ukuthi mdafike into yakamma ayikho angibeleki ngento leyo ke akutsho ke wena ngendlela ocabanga ngayo umbango waba kuphi phambi kwakhe njengoba naye ngimtshwisile ungilalele kuhle yazi mbane nkosi ne mina into le lapha eyonakala khona ngibona yonakala le ukuthi kwaba nenkinga yokuthi ungenela masathi mala yabona yathoma lapho uba ikinga yabona ukungenela amasatma nosikababa awangenele mraro waba lapho ungilalele kuhle hey mani ngizena into le yamani yazi mani kulungile ngoba nakho ichile kolweni kulungile manje ungenela amasatma moko kwangibangela inkinga ke ukuthi ngathi mina angizitshela ukuthi ene ngamtshela naye usikabopha lo ngamtshela ngathi ukuthi yazi mina ngingathokoza nangingakere ukuthi kuwina wena ngoba wena uphuma ngaphasi kwezandla zami kancane uyakhumbula sikabopha ngithi iye namka awa angikhumbula alright kulungile raka wamtshela wathi bengana ukuthana ngathumba wena enene kwaba ulo polozo umfana watutu ngathi mina umsalo nangawiniko ubalekela imaki wena masimula ngiyakuzwa manje ngakere ukuthi upolosi ngamtshela ngathi unangenzeka unangawini wena de kuwini ulo kanje lo kuhle mina ngesingambe angihalele ngathana ngingawina bengifuna ngathana ngingawina nina ngoba nibelethwa ngima ngisho awake kwakere ukuthi kuwina mina-ke madoda yasuka netla hoyi awathi le kuhle wagcina uyithumbile ngayigcina ngiyithumbile kwaba nenkulumo labe nihlezi khona etafuleni inkulumo kwenzakalani kuyicoce inkulumo le kwathi wabatsho mina ngithenga ama-award abona ngaphandle kwalokho inobunja ngenja so uthi kwenzakalani kwathiwa nihlezi kwathiwa ngasinjalo mani uyayona wena ngiyona uchwile majazi qala kwakere singabonakala ngathi sikhuluma mali kwakere ukuthi nihlezi phasi nasifika lapha kwakere ukuthi ithi nayizanga apha kwakere ukuthi nabanominatako lapha nawe ibizo lakho liyabizwa lapha wakere ukuthi umabe ngikhamba naye loya unaye ukhona umalo ngilo akhuluma ngaye lo athi kubani athe wathi usiyakhamba buyidakiwe nokuthi ubuye uphethe inlwanyana ngikhaya ngiloyo okay kulungile wathola ukuthi umali yawenzani just wathi lona kakhuluma kamla bengekho-ke bese ngingaphandle ngisokukhupha amanzi wathi batsho injangenja uzwa ngomma lo wena wathi injangenja ngathi injangenja uzwe ngomma lo iye
wathi bathi lokha awukathuzwe ngomma jama ngilalela ngithini wathi just mntu ukhuluma into yodwa cha ungilalela ngithini okay ngikulalela uyangizwa urongizwa ngiyakuzwa urungizwa longawungizwa usilisa endlebe zami ngizivulile mina nokucoca ngikutshela into engikutshela yona le ya wakhuluma into enjengaleyo wathi nakathi injangenja wathi utsho ukuthini nojanja notsho njalo shuthi uyalwa ubuzwa ngomalo wathi utsho ukuthi uyalwa akithi babahlala bonke wathi awu utsho ukuthi uyalwa notsho njalo bakhuluma njalo kwakera ukuthi sebayilungisa ugijimani wathi hawa asilwi siba abantu bonke siyakhona ugijimani ungamfonela nanje ungamfonela so ikulumo le uyithola ngomalo hayi uthi ngithola ngamagama nihlanganiswa ngomalo sihlanganiswa ngomalo ngize kuba ungena uthi uyongena ngamagama niliswa ngomalo sini ngomalo yakhamba ke jasi yokufika la uthi kwagcina kuyogadangisa ingoma omunye umvumi wagadangisa ingoma ethi injangenja wena waqabanga ukuthi ngoba umvumi lo uchitelene no sikababa ukhuluma etafuleni wathi injangenja jama ukhuluma etafuleni wathi injangenja selathe injangenja kwayokuvela ingoma ethi injangenja ngamagama usikababa ungizwe kuhle ngamagama usikababa kuye othe mvumi scheme mngani ngiba ugadangise ingoma ethi injangenja ngoba ke ngakhuluma etafuleni ngiqalise kumajazi kathi majazi injangenja uyiqabanga njalo wena ke ngena sikabopha all right ngene uthule zembala ngene mina ke sikhulumela injangenja jama sika ngiyakiyo indaba enjangenja umhlokonywa ngumnganami ama backing nayo kuma backing vocal ngimo ombhekhayo kodwa umhlokonywa kabhalelwa ngimi ngoma umhlokonywa uzwa nengoma ayirecorde athika bapha ngiba ungenzela ama backing ngendlela le wena ohlala uzenzela ngayo kuphelela lapho injangenja ivela kumhlokonywa ingoma igama elithi injangenja asilise jama papi ngikutshele igama elithi injangenja igama elithi injangenja alithomi ngamna ngabe ngalikhuluma sitsho sesikhe ngifuna ukutsho njalo uyangijamisa wena sika wathi nihleze etafuleni wathi injangenja na zangikhumbula ngithi injangenja mina ukhumbula uthini mina into eyenzakalako nabaqeda ukunominate kadawa nje sokuhlangana khona esiqabadini nekuthi umma loyo akhuluma ngaye sele akhulumene ngendaba ukuthi mina ngithe injangenja in icale lapho icane net lapho kabini ukuthi mina nomlotsho sihlanganiswe ngumma lo kwakuthomeni ikhuluma mifake umma lo nanje indaba enjangenja ivela ngomma lo ene into enye kabini engekho uyicheche yazi sometimes bakuqinisile nebathi ubulawa umuntu oseduze kwakho umlotshwa kuze azi umma loya umazi ngani ngifuna ukuya lapho yazi ngifuna ukuthini jama ngifuna ukuthi nakade ngigadangisa i-album yakho yokuthoma umma lo kade sekakhona empilweni ngamajazi bekangekho ube khona muva nge-lockdown oka ngazi 2020 na ubazane ngo-2020 kuyi-lockdown ngiba sikambiza ngebizo umalo ne ngeke sambiza bazane nge-lockdown bona uyi-2020 thina ukurekhoda i-album okuthoma sithome ngo-2019 nawuthi ubulawa umuntu omaziko uhlathulula ukuthi umalowa bekumuntu engitshidelene naye begodu kumkamalume yangifumana and then mina umlotshwa kuzazi umalowa bekeza kimi thole ukuthi ngiyi-lockdown kubaswe umlilo and lapha bekunelinye isokane belipheka belenza impenabhule lezi ezeke kuditshwe lapho ukuthi kwakhulunywa nini bekwahlangwana ngazi lapho banomalowa mara-ke ukuthi kusasa umaloya ngaba nguye godo olulisa mina nomlotshwa angazi ukuthi sinaye sibuyaphi yangibetha lapho mina ngihlala ngisobha kabini hlala ngisobha la ke so ngihlala ngisobha into enye nenye unoyikhuluma kimi
yenza cho ukuthi into leyo uyibambe engqondweni yakho ungayikhulumi uzitshela ukuthi kusasa viyari nami ngiyokujika njenganyana nawe ungikhohliwe angikhohlwa mina enye nenye into oyikhulumako ikhuluma kimi iyahlala engqondweni noma ngekhe ngayibeke ehliziyweni nami ukuthi ingilimaze or mhlawumbe ngicabangise into ezimbi iyaba khona for in case ukuthi ngelinye ilanga njenganyana njenganje aphika ngesikhathi sikabopha nisilwa bonakala ukuthi yena kuphi lapha Majasi ufike lapha akusilinga kakhulu endweni ozizwako mhlawumbe uzweni bowuzwane ya ngegama lakho ngiyathokoza ke ngichinge ngizokuzwa lapho kabini asichinge phezulu yamasatma umlotshwa into ecabanga ayikho ngoba uyazi naye ehliziyweni yakhe ukuthi into ayikhuluma le imamala ngekulu ihlonipho umlotshwa ngimhloniphile iminyaka eminingi nje ngizomtshela uyathoma ukulizwa igama eliphuma emlonyeni nami lokuthi umlotshwa unamanga ngokuthi ipi yami nayo ithome ngamasatma amasatma into ya 2022 i-album yami yokuthoma i-2020 iphume 2021 waphuma yes2 ubhaje bovu ubhaje bovu number 1 mina ngifuna into engitshela yona ngithi ngihlala ngisoba and ngiyenza cho ukuthi enye nenye into umuntu ayikhulumako ngiyayilalela ngihlalise ngendlela le nakhulume ngayo ngizoyiphendula yonke into eyikhulumileko ubhaje bovu ngis-2021 yeah amasatma 2022 lalela ke mina ke ngimncane ngokweminyaka mara ngengqondo ngeke angichiya nekathi batsho ipithome ngamasatma mamanga nawo lawo yeyi mamanga lihlala usajamile ekutheni ithome emlingani wakhe ekutheni ithome emlingani wakhe yeah ngendlela yena atsho ngamlimi ngakho yeah and then ngijame phezulu ukuthi umlotshwa into le eyokulwa yena kuhle ngakwelakhe ihlangothi ukuthi kade athoma ukulwa nami album yokuthoma leya siyiqede kuhle yesibili bese lathomile ukulwa mina bengazi ucabangani ucabanga ukuthi kunalapha umalo kade angasafuni khona ukuthi umlotshwa angisize yebo injalo vele injalo ngoba na into le kuzikhuluma njalo yabonakala ukuthi abantu abayi2 aba kunomunye ongasafuna omunye ehlangomunye la ene kwaba ukuthi ngoba uyazi ivoice kaManase idwenyana kuhle uyalahlekelwa amalo kanje lapho lahleki yema mlotshwa jama sika mlotshwa into yokuthi umalo kaphambilini kade nomhlobo no sika namkha usesenobuhlobo no sika ikhona mina le yangibetha le bukhona ikhona into njalo yokuhlobana kwabo yokuhlobana kwabo ikhona bona bayazana yeah ngibawa uchidele emayikhini bona bayazana mara noyazi into engibethako ne ukuthi le ukuthi sekunento eziningi njengoba nabazikhuluma nje ziyangibetha yazi njenganje yazi ngibethwa yini nje angathana naye bangakhona njenganje sikhulumile Ngasikamfaki ngokuthi abe khona ngoba nje sesimfaka ngoba inkomba ziphezu kwakhe ikhona na yokuthi bazinhlobo wasizihlobo umalume lo baba phela ubaba umuntu lo engithi ngimalume phela ngeke ngathi ngipika umalume umuntu engithi ngimalume lo mlotshwa into yokuthi mlotshwa vusihlobo into yokuthi ukwazana kwakho nomalo umazi ngosikabopha ikhona yona kwenzani ukwazana kwakho nomalo umazi ngosikabopha ikhona yona hayi hey ubaba uza kuvuka emathuneni ayikhona hayi okay so wena mlotshwa usajamile ekutheni into le yasuswa ma-awards madoda ngifuna ukuya epenteni into le ngifuna kube nalapha into le iba nesisombululo khona Machasi kwenziweni ukuthi into liphele mina benginaginga mina mntwana enkosi mina yazi mina ngifuna ukuthi ngitshele soma wazi mina khanya angina problem mina problem mina mntwana enkosi nigcineni nokukhulumisana naye mina salothisana no problem uyakulotshisa uyamlotshisa no problem hey qala uyamlotshisa naye akulotshisa yeah okay yeah ibephelele lapho
Okay. Ngesikhathi lapha nithi anizwani khona. Kuyini amagama kade ungandawezwa awakhuluma ngawe? Hawa ukuthi la kade ngiwezwa Chithele mayikhini rakwethu. la kade ngiwezwa mina akunam problem nawo. Ungilalele kuhle mina. Ungilalela awungizwa wena ne. Ngiyakuzwa. Ngisho ukuthi lokho akade akhuluma akunandaba nakho. Bekakhona akukhulumako. Naka lokho akhuluma akunandaba nakho mina nginakinga. Bekathini Majasi? Awasuyakhuluma uzokuthini mina. Sikabophe bekathini Majasi ngawe? Jama ke ngixoxele. Angeke. Wena ukatsho lutho sengibonile. Majasi akanakhuluma ngawe. Wena wathi urehe umlojo nekati akanandaba na. Wena wezwa. Kungoba lalela ngixoxele. Kungoba nekati akanandaba nalokho engikhulumileyo. Kungoba mina ngukho lapha engingamkhuluma khona. Angeke kwangithole etshwaleni ngihlezi namadoda ngikhuluma ngomunye umvumo. So nangabe uyizwe ngomma kwakhe lo ohlala ekhuluma izinto. Uyangifumana? Bese mina okubhlungu ukuthi mina umlotshwa ngimthatha njengomnako wethu engimhloniphile iminyaka leyo nje. Bengisaba nokumconfronta ngimtshele ukuthi mara la khona uyimotsha. Asenze nje. Kwafika lapha usikajama uyangikarana utsho njalo. Ngiba uqalane nomlotshwa njenganje. Umtshele nofuna ukumtshela yona. Umlotshwa unalapha ekhunye ne kunesikhathi sokudlala. Kunesinye isikhathi kufanele sibe serious. Ngingwabhoholo ngwamlotshwa. Ene mina ngifunga ugogo Novanya. Ane ngikuzwe nawe uzitsho la utsho khona. It's fine. Ungikwatise ekhulu empilweni. Ngendaba ukuthi umuntu obefanele uzichenye ngami ukuthi awa umsalo yazi ube ngenye into kibo bonke abavume ngibahelebhleko wafika la khona mara zange uyidlala indima leyo ukuthi ufuna uzichenya ngami wena ufuna always ungena phambi kwami ngenxa yani ihliziyo yakho umbone lokho wenzeni ukuthi ufike lapho yazi ukuthi ihliziyo yakho ngithi wenzeni ukuthi ufike lapho kuze ngifike lapho kabini ngifikiswa vele leli thuba ngilidinga lokukhuluma naye angizwe njalo ngoba ihliziyo yami le iyaqwala ndene igcweleko kodwa ithulule ngifuna ukulamula into ezinjalo sikaqala ke ngivezela ukuthi wenzeni okutshengisa ukuthi umuntu lo akafuni wena uphumelele umlojo number 1 i-album is 2 utikini uthi batho siqede sobabili no ngiyala na ungalalela i-album inapha zi4 ingoma esizenze sisobabili album ines 4 ngenza 14 tracks ngenza 10 yama track yi1 angasekho impilo nami after ukukhuluma ngomalo angitsho nangizwe ubhlungu bokuthi umlojo ungijikela njani kuba uyazi ukuthi nami la enkatara ngikhona uzibetha kunalapha mhlambe nami bengifuna isizo lakhe ukuthi umlojo nami ngibekela umbono la mara wakhamba empilweni yazi ukuthi wangisilinga ngani ukuthi umlojo afike nekafike endaweni zamadicho ahlezi nabantu asela nabo athi usikabopha lo ngifuna ukubona ukuthi uyokwenzani ngoba ingoma zakhe zenziwa ngimi ukuthi zibe mnandi abantu badoma musu umuntu umtshela into nje ingasikade uyeza kimapha nahlangana nami ngitshela sikabopha kanini nomajasini bangani mina ngibangani nomajasi mina ngilwe nomajasi sika kwabhalaphi ukuthi usike mochinge kumajasi njengomna wenu njengommentor yakho umuntu okusikimisile kwento ile yokuthi mina kwethu kanikwenzakalini bonakelephi no uyazi kwabhalaphi mina ngimhlobo lo uthanda ukuthula ngimhlobo nakhe ukuthi ukukhuluma kwami naye ngizobe ngimnikela godo okhunya ngakukhuluma koneka sedina nasemadithweni usesenayo ihlonipho nginayo ekulu ukukhomba ukuthi kunehlonipho kuba bekade ngimuntu olahlekela yi-network ngakade ngamlanda ngakade salwa mhlambe kuthiwe hawa kuliwe bekwafakwa nabanye abantu eqadi kwenziwana angisimhlobo lo ngiyakubawa ke mna ekhaya ngiba uqale nomajasi njenganje umtshele ukuthi isisombululo sendelo wena bongathanda ukuthi beyini isisombululo nje sento njengale ngoba nje angazi ukuthi sisazoba khona na mina uphumile kuye wena mina ngokuya kwami umlotshwa ngiyamuzwa nengomeni yakhe leya uyathi uthi khamba baza kubona phambili nawe nami ngiyanengoma ingoma engayitsho ngizakizwa ingoma leya ethi ngikusiza iminyaka elisumi ungisiza umnyaka owodwa and kuthome wena sikabopha kuthome wena mina ngikhuluma iqiniso
Thoma mina ngilalela ngixoxe ngifuna ukuphela phezulu. Wo gawu nalapha uthi igawu alikhuli balibethana amatomi gawu Gawu elivusako. Hawa leyo sizikhambela izila la ya. ayisiyo akanqothiswa kuwe right ngikusiza iminyaka eli2 siza umnyaka wodwa phendulile wathi umsanyana omncancane Yaha ngiphezwa lezi ngoma. asikap Ingoma le ethi iminyaka elisumi. Yazi bengiphendula yini? Bengiphendula kuhle bengingaphenduli bengikhalima ngiyachaza. Mlotshwa Lisa into ukuthi na udichileko ukhulume toti nebantwini abarong ukuthi ukhuluma ngami then abantu bayeza bangitshela ukhuluma mina bese ngiqedile ngealbum le unyaka opheleleko ngingekho umlotshwa nakalisa lokho umlibalele mina nginakinga naye kukunje anginakwali nomlotshwa ukhanonga ukuthi ingaphela njani into le akutshele cala usikapho pangemehlweni umtshele ukuthi sika into lena iza kuphela asenze u1 no 2 no 3 asikhabe la ke sikhulume so sikabopha mfana kithi umntwana kwethu mlakade ngikhona ephasini abafana kithi angezwa mina ngila nje ngikhona njengo yabona ulola nakuphi emabona lo emabona uphuma la aha nanangu uthonjwana lo ya kodwa ipi yakho no sikabopha sijaye sikabopha cha siqeda njani ngilalela bafana bakithi wena sikabopha baza nesijole nabo bafune ukuthi umuntu ukuthi konena ujike godwa uthi ufuna ukudlala leyo ndima godwa ukuthi angeke layibona mina ngeke ngathi ngiyaxolisa kodwa ke ukuthi into liphela ufuna kwenzakaleni akalisikane ukuthi mina kade ngikhona kade ukhona on your side mina ngakwelami ihlangothi ngifike nje mara kuthi ukuthi lokho fanele ungeqisi ilihlo nasi into efanele yenzeke mbukeli kuyabonakala njenganje ukuthi i-tension leso sakhona kuseseno noqhulana okuningi lapha okusitshela ukuthi sisesekudanyana nokuthi siqede kodwa ke ngizose ngithi le yokuba siqephu sokuthoma sokuthi silinge ukuthi le EPC iqede ukuya phambili kuyobabiza kodwa bana bekhaya ukuthi into le bayiqede phambi kwenu nibabona nani bayiqede iphele nya ngisizanike nani ngemibono ngapho babukeli nitsho ukuthi nayeza kuphela mhlambe nina nibona ukuthi kwenzakaleni ngoba la bonakala ngathi zindala sombili ibudisana ngiyathokoza kona namhlanje ngithokoza kakhulu hlala usibukele ngaso sonke isikhathi sokuhlala sikulethela zona zithisa sukile buti